Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Tangdanan ka man nga agaramit iti fish pan, kwarog. Anya? Napanunod ko, anasaysaya at ti kasta. Ngam ti agarama tak iti drum. Ay kato na. Kano ngayon nga irugay, nanakwanang. Into na daw wayam Sige, mayata. Agyaman akno kasta. Ay di ka agdanag. Ikan ka iti husto at ang danmaw. Anya nga tano agtarakon tamot iti tilapia, banhang. Pagtarak nan ta kumamot ngay. Mabalin mo ti agaramat iti drum. Sa bagay. Ang mayat nga taday ta. Bayat ipadas ta tapno makitam. Sige, sikati makaamaw. Mabit lang ta mangilasinak iti tarak ta. Win kakaiso na alibre nga itid da. No dumakil dan to iti unag ti drum. Di adan to si dain ta. Husto ka, intay. Ay, maray, nalpas gaya man ti impatrabahom kini kwarog a fish pan. Ay wan marituyang. At dapat kit din imbolos ko at tilapia Naimbag ka pa'y adan fish pan mo. Ay kat agaramid kayo mat akan ni badong maw. Naimbag pa'y numaanusan ni badong ti agaramid iti fish pan. No kayat yo ti agsida iti tilapia. Di agaramid kayo mat iti fish pan yaw. Awan lat amukaw marikwanang. Nangina ti presyo ti lamos ita marituyang. Wun nga raw maray. Anya ko na. At the fish pan ni kagawad ko na. Wan, adda iti asidig ti waig. Saan unay nga adayo iti balay na. Kasta ka day. Ay inaktumang magkitaan. Anya nga tano padasan tamot ti agtaraken iti tilapia. Anya? Saan aya nga adday padpadawat ni Kapitan Alibray a matarakan. Pudno nga da, ang masadutak, Mike. Talaga napuklan ka asadot, badawng. No adda kwarta, gumatang kalangay. Isupay da ita, pagrigrigatam. Anya? Nagadumagaya matilapia, timbulos dito ni Marikwanang. Kwarab. Wang tatabadaong, pakpakanin na dagita iti fades. Aya, Mabit dagita dumakal. naimbag pa ni Marikwanang. Tadapis pan na dito. Nasayat nga raw, tanapanunot na ti agpispand. Kitsi ka ngay, Mike. Ada ka di mo't pispan, Mau. Ay, awang. Jakmit masangaw ti agaramay. Ngingay pari inting nga ta. Ay, jak amo tatabadaw. Manumot na bulan ng tinapalabas, banhang. Anya ti kayat mo asawan? Ikaman kita anti drum. Mamangan no mabali ng dagiti tilapia. Adamot kit din nakitak Dadakkel damutan. Kasta. Ikaalaan. Tapno si daan ta. Ang kasla babasit pa'y lagayam dagiti daduma. Sapay makasid sida akon iti tilapia. No kayat mo, sikan ati mapan agala. Ha? Unman! Sugak apari ba daw? Ay na. Ha? Naimas ngamin tayo sindami ka ni Banang tilapia. Anya, nangalaan nyo ngayon mo't ititilapia, pare. Ikit, ijay drum Dram? Impupukyo ti tilapia ijay dram? Una, nya kumangay. Wais kamot Mabalin gayam ti kasta, pare. Diskarte lang pare. Tapno ada si daan. Anya day taba daw. Agprito ak mamut iti tilapia nga sidain ta. Nagadumot at tilapia dagitan. Nangalaam nga Napangubinan ni Itan ijay pispan ni Marikwanang. Anya? Awan kasi iti madiskartimot na tawa.
Tapno makasidamot iti lamay. Ay nagloko ka mutan ba daw? Agsida ka iti tinakaw. Ay agulimag ka man. No di mo kaya di saan laeng. Talaga jak kaya? Gaputa tinakaw mo dayta. Madlaw ko. Kat kaslabim masit mat dagiti taraken ko at tilapia. Anya? Tunggal mapanak agpakan. Madlaw ko ang makurkurangan ti bilang da. Nay, apay nga eh. Mapan mo man kit di i-drain ti danom di fish pond. Ha? Di kagdanag. No ada maalam. Ikan kantumot iti sidaong. Eh, kit na, kagawad. Kaya't ko launay. Ay, awan nga min oras ko. Iso asikan ti ibaon ko. Parigla daw. Tilapia ko naman. Dagito'y lang tinala ka tilapia kagawad ko anang. Ah, nagitalaang. At damot dagiti babasait. Ang siyempre, jakon inalay da ah. Una, alangan mo't nga alaong pailaong kat babasit da. Panagkunak. At damang taktakaw ka dagiti tilapyam. Anya? Sino nga ta? Pakikit-kitam tuman ko arog. Una, nagrunda kami. Kita iktaw. Igagarak to ti lumabas iti pispan mo. Umuwarak to yan. Sa dino ti papanam. Nakagban ni iti pispan ni Marikwana. Naa, agar aramid ka ako nakbadaong. Saan ka mapan? Anya? Babasi mo laang ti adda ijay. Tainalan ni Kwarog. Uray babasay no maiprito iti mantika na imaslat ka. Anya? Umayak man dumawat iti tilapyayaw no adda, kapitan. Anya? Ay, awanan ti uray may sa at tilapya ije fish pan kaw. Naapay gay? Day tatipod no. Iso nga umayak mangalakan ka iti taraknag. Ay, Awan serbina ti fish pan no awan kargana at tilapya. di kagdanak tay kang kay iti libre at tarak na. Ay, agyaman na, kapitan. Masapol ang matilew ti agtatakaw. Win, bilinak dagiti tanong. Ay na. Naa. Naimas gayam ti babasit at tilapia to yang. Lalo no krispe. Agulimag ka. Ah. Di ka lang mabaeng. Anya? Iday dayaw mo pa'y lang de tatinakaw mo asid-sidam. Ay, nadamag kaw. Kahit adamanan imbulos ni kagawad kwa ng ijay. Ina. Bibiyang mo kumangay no adamanan imbulos na iti fish pan na. Ay, kahit adan tumanan timapan ko banliitan ah. Agmauyong ka ka din at talaga ba daong Nagdatan dito asidig tiwaig nga ayan ti pispan. Daan kay. Ay, Kwarog. Ay, agtugaw tapay. Iti puon ti kayang ta agpaliiw ta. Anya din jay? Ah. Alalyan sama tangkay. Anya nga alalya. Tauday ta. Agulimag ka. Anya nga ti aramidon tangkay. Tao nagpasok. Ti flashlight mo Kwarog. Irwar mo. Sige. Silawak akas tayo. Sino ti? Na! Tataba daw. Da kayo gayam dahit ah. Ay, salbag ka pare ba dong? Ay, si kagayam ti agtaktakaw iti tilapya ni kagawad ko anak. Ay, kwa pare. Yay. Di ka lama siya iti may sa ababay nga. Adapis pa na. Ha? Yun nga raw. Umay mukit din bamban ni tandag iti tilapia di tawi. Naghilig na iti tilapya nga. Ay, irwar mo ti cellphone mo, Kwarog. Ulang kay. Mabit lang. Takautak iti bulsa ti pantalon ka. Alam iti ladawan. Di naramid ni pare ba dong? Anya? Ay, kwa. Igim na dayta bandiit na ni. Sige. Agbandiit ka pare ba dong? Ay na, saan mo ito na? Saan mo ito na kasta pare? Ay, agtungpal ka no. Di mo kaya't aban ni itak day talapayag mo. Ay, unay kamutan ka ba daw? Ay, maray. Agyaman ka, ta saan nakalalaki. Ha!
Bugbogan ka kumakag. Ay, saan kumamit din, maray? Maasi kamot, ah. Saan kan tupay anasyan kanyak? Taktakawan nak. Ay, sorry, maray. Sorry talaga. Ha? Agtal na ka man? Si Kati adda basol na, nariwawa ka pa'y. Apay, naungit gayam, timay sa abaa. Kaya't mau, taidarom ka, ah? Pagmultaan ka itinakkan. Ay, saan, ah? Uray agparinto mangak, iti sa angong maray. Anya? Wine, maray. Unay kan, pakawanan nakla ko man, ah. Ay, loko at talaga dayjay apari badong. Anya nga iti kuna ni Marikwa ng kankwana. Kino kuna na nga idarom na tapagmultaan na. Anya? Hanggang kuna na mait. Bagbagaan mi pa'y kano ni pari badong. Win tanu ulitin na pa'y. Pagmultaan yun. Ay, bareng mabagbagaan ti loko. Papanan, Sumuro ta kadagiti gagayim ko amapan agpasyar ijay parke. anya? Kastoy lang nga ro din napagtengkaw, nga mapan ka pa lang agpasyarmay. Anya? Ay, sinalbag ka kay di mga asawa. Naa. Tulungan na kumamit din na iti parikot ko. Ay, di nakman iramraman iti dayta. Anya? Idi pa'y lang ay bagbagakan ka. Dakas dagtakaw. Oh, anya ngay ita. Kapanan nyo kaday, nanatuyang. Mapanak man pa'y agpalpaliwa ijay parkay kwarog. Nasakit ti ulok ita. Inton bigatayin nga umay dabagbagan ni tata ba daw. Anya? Iso adi kay kumapumampanaw inton bigat. Masapol nga da kayo, may. Ayun, ti kagdanag sa anak to arumwar. Nagasatan ni tata ba daw. Ta nagsuray. Sa nagparintumay kat pinakawan ni kagawad kwanang. Ha? Ning baglaan nga nata nagparintumay. Tapno di da pagmultaay. Umapalak lang amay. Tauray bumakitin ni Marikwanang kit adalat tapispan na pare. Naa. Aging gaan na panunot ka, mapan nagpaniit ka dagiti tilapia. Ay, madingaminti kasta pare. Di kan tumot agaramid iti bukod yo apispan. Pare, Dayta ti kunada adakes nga apal. ha? Ti rumbeng ko mga aramida no umapal ka ket kastoy. Kastoy, Anya kay pare? agaramid ka iti pispan mo. Tapno tuladem met anasaya at ti aramid ti daduma. Di ka mang dadadalo no agbambanhit iti tilapia di ka. Ay, amin nagkabasol ko pare. Kit ikarek, agbalbaliw akaw nita. Naggasat ka. Ta kunan ni kagawad, mabagbagaan ka lang. Pakawanan na kumamaray. Sige, pakawanan ka ita, kabadong. Ngam no ulit tupay ay todas mon kanyak. Ay, un maray. Kit agyamanak tanapakawan nak. Ipagpagapok kan ni Marituyang. Iso na pakawan ka. Ay nadakil pagyamanak king kamaray. Takas tati kapanunutam. Idarom ka kuma, ay ikan ka pa iti panawin mo ngagbalbalew. Agyamanak unay king kamaray. Sapay kumangaraw, tagbalbaliw kan, kabadong. Alawon maray, talagang agbalbaliw akaon. Manipod ita, agarami dakmay titipispan. Ay na, tatabadong! Saan anasaya at tidangkes nga apal? Tiket di aramidan nyo, tuladin nyo tinaramid ni kagawad ko anang. Takas ta, tinasaya at nga apal, ako nada. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Fuji Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapitan, sa dino nga iti papanap ta nakasukat ka mo. Ay, kag nagdigusak ko ng pay Ay, wan nga rod. Ay, nagbanglo ka pa'y. Ay, inakman ije kasaran. Ah, di ta ka di kasaran, di ta amyanan, wano abagatan. Duwada! Kasano nga'y kat agiddan mat dagita akasaran. No sa dino ti umuna apanganan, ijay ti papanak. Oh, Na mapan ka laang makipangan. agsala ang mutin Ay, umay ka nakagawan. Ay, kantsawan naktumanin ijay ni Marituyang. Ay, umay ni Marituyang. Ay, Mapanday jay, kapitan. Dayjay pa iti kunam. Kanayon a present kadagiti pensyonan. Tuyang. Mapan ka di takasaran. Iso ang mangyawid ka, iti si Dainta. Una, uray sa anak abilinang talaga akas tataramida. Dimlip-lipatan di paborito nga igadua. Umay ka ngaminon Yak nga rod kayat. Makitak tumanan day ta kumpare kakalaban kaw. Sanay. Apay, saan kayo pa'y anagkapyakin ni Kapitan? Tapay ko mamakikapyaking ko anangay. Kanayon nagtupay akos ko silaban. Sigay, ina nga rudang tanay. Uras santipan nangan. Kahit nangala ka iti ikubag. Ay, kat siyempre day tuman na nagdakkel. Ipalpalagip ko lang. Tuyang. Mala, ingkan. Mare, umayak man gumatang iti Ricardo. Ricardo, para iti anya. Ay, jay alaan ni Enteng asidaan di takasaran. Ay, igatanga mo, nadagos iti Ricardo. Ay katuan mare, tabinilin nak ni Enteng. Inyunay-unay na kanyak amang ipabura kakun iti danom apangiyangran na iti iyawid na akarne. Sigurado nga rod amang yawid ni Kapitan. Ay, kanaayon mo't akas tamare. Ikanda nga men. Wan ata isukat nga rod ti Kapitan. Anya Ricardo ti gatangam. Naglaing ka gayam nga agsala, Kapitan. ay, uray si Kantupay. Uray ka lag pusipusipos akas lapilid. Ay, siyempre kano nagadon akasaran tinaaten darak. Jaket amon ti agsala. Ay, sumot day tati ko na. Ay, mangan tayo ko mga rudeng. Isagsaghan na dapay di ka ng tayo. Mabisinan ni Badung ko nga agur-uray iti iyawid ka. Mangyawit ka? Kat siyempre mabalin ay asan. Ay, no siya. Naragsa ka kung no ipayawin na kanya ti agparis ako kun. Maribanang, lumabasak pa'y dito'y balayaw. Nagapo ka kade di takasaran, mare. Un maray, nagadaw ti inyawid ka, aw. Aywan, napuno mo't day tasupot nga awit mo. Nakitam ka din ni Enteng. Ay, un maray, kano nagsala kami pa'y. Saan ka di pa'y nga agawid? Panagkunak saan pa'y maray. Ay, itay pa'y lang nga agborborak jay danom apangiyang rak kuma itiyawid na. Kano pinainumda nga main? Ay, awan manen no kasta. Di nan malagip ti agawid. Napartek siguro itan. Ay, kunakon kait. Sige maray, agawid akaw, tay-tay pa'y nga agur-uray ni Badung kaw. Happy birthday to you! Kapitan, Kapitan, Bakit? sumardeng kan nga kanta. Apay nga pagsardengan na, nagganas ti agkanta. Kuha nga men, sino ay ati ikang kanta iti happy birthday? Jayag birthday. Oh, Awan mo ti birthday ditoy. Kasaran da ito'y napanamta. ay, kunak no birthday. Asus. Nabartag kamutan, Kapitan. Kasaran da ito'y. Ay, Tinasayat, agawid kan. maulawak nga ro di. Eto magdrera ko na. Oh, Ni. Matintin nagdagiti do ako kod nga imbulsam, Kapitan. ay sus. Nas ka na mayawid ko dagito'y ako kon.
Itulod ka nga ro din dita krusing. Ay saan? Apay nga itulog na. Kabailak timag na. Na mga no sa bali ti pagturungam. Krusing nga minday ta. Ada dua kalsada na. Ay saan? Amok ti papanak. Ay na. Nagmayatin ti agpalpanon na ihimas ti sidain, Maray. Dito'y pa'y matersinak tinapilim nga umay pagpalpaan. Naparier ngamin dito'y Maray. Sapay in nga tom, day ta may sasakam. May mayan ngamin ti agpalpakay, no kastoy. Maray, limabas ka din ni kumparing ngenteng dito tersinan. Saan pa'y? Isukay ti padpadaanak. Napankat nakikasar. Kantyawak kumakay. Ay di ka lamao maamangkan kantyaw kan kuana. Ay, bumalisak Tasyak mo ti kantyawan na numaminsan. Aga pa kayon tumanang. Ay, bayam Dayta talaga ti kayat kaw. Ay kabadong narigat ti adda kaap-apa na. Maray, ada sumunga dalakay. Ninsa mo't parin ting dayta. Wan, iso. Talaga na barteken. Madlaw di pan nagnana. Nay, awan mat igem na nga iawid na. Kasanum anay baga nga awan. Kitaam ngamin awan mat igem na. Patsimay. Mabalin ayamit asan amang yawid dayta. Awan nga ro igem na. Nay, apay ngay. Kilaat ba't nagawan ni parindeng? Aywan, kitkitaan talaang amagmag na itay. Ay ngam, awan matan. Napanan na ngay. Ay, amang ano natwang. Nunatwang. Ay, makita ta kuma. Amang ano nat nagitideraas. Ay, nasayata maray. Ay, sus, mapan ko kitaan. Ay, awanan ati kapitan tayo anaanos. Numatulid-tulid dita diraas. Manya, kitidanag mo na ya. Bay amlaan ka day. Ay, sige, tayo nakitaan. Kabalan natin bumangon day tamaray. Ay, sos, nagpaiso ni kapitan dito diraas. Ay, ayan mon, kapitan! Adak dito Nakakapot ka di taruot? Kaya tanda ko na. Wad kapitan. Mabit lang tapayapayak ni kabadong. Dua pagparayatan. Di pa kumpare ka kontrabida iti biyag ko. Ay, kabadong! Umay ka ditoy! O, day ayan. Umayan. Durunak ngay. Ano tinapasamag maray? Ni kapitan. Natin nagagpaisaw. Kunak namin ka. Ay, katarayata ka. Anin, takun ko tablaang. Anya asanan. Bumabak, tapno arayatan ka paray. Nalagdatirot ang kaptak. Umay ka laing. Sige, kabadong. Ingkatulungan ni kapitan. Kailangan nagpares ako kung tibiro kanyo. Agparis ako kod. Din bulsak nga yawid ka. Ang mga numapukaw. Na, Kukod pa lang matiuna ang paray. Ngamday tayo biyag mau. Narigat no awan niyang garni banang. ay, kabadong. Nay, dayjay man timay sa akukod ni kapitan. Ada di tababa paray. Kaalaan Kitsikangay. Uno na aja kukod ng siya. Ay, unay kan. Biro ka pa di may sa aparis na kagawan. Na, ay, napanandan nga jay maysa. Ay, nagrigat mo tabirukan. Day, apay, anya ti birbiruken da di tadiraas maray. Ay, dayjay kukod ni kapitan. Mapukpukaw? Jay maysa, ti mapukpukaw. Jay maysa, alalaan pa'y laang ni kabadaong tanat nagijay diraas. Kahit ni Kapitan ngay, nakaawi daw. Saan pa'y takasapulan ka no amayawid na nagijay kukod. Isumulagayam asaanan ang nagawid ni Badungkaw. Kano tinulungan na ni kapitan? Ay, kunak manog kalaban dakin ni Kapitan. Saan mo? Ay, madandanagan ni Maribanang, tasaan pa'y anagawid ni Kapitan. Saan ka nung agawid? No saan na amayawid ti agparis akukod? Paray. Atuyay, dagiti kukod nga nyawid mau. Naksayan mo? Apay kumaanak sayan. Ay, kininitam anya. Yunay kamutin paray. Kasi ka na panangalay di deras. Pagsuspitsaan nakpailayang may. No nga kininitam. Diyak nga ramid day ta paray.
Ken saan pa naluto na kita ako kon kinitaki din. Agawid ak nga ro din. Why, nagawid kan, tayong kailuto na kita. Di ka pa thank you, Mike. Na, apay ko ma. Una, tatinulungan ka. Masapulaya. Apay nga itakalaang nga agawid, ha? Anda nga ro na pasamak. Ay awanan, naatsanan na ipapaburak ko adanom. Dano mamanin Ay, sus, ato pares ako kod nga iyanger mo. Itay pa'y nga inururay ka. Ada nga ro na pasamak manin. Anya day taan na pasamak ay Masadutak ang mga istorya. Na. Ilutom kit di day takukon. Gapo iti bartak ni Kapitan. Natnag iti diraas. Kunakon kag. Imbag ako na, taadda ni Kabadong at imulong kan kwa na. Kunak manon kag. Agasam man tirigat ni Kabadong at imulong kan kwa na. Amo ka. Ti karigatan aparte, di panangalan ni Kabadong iti paris ti kukod anat nag iti diraas. Imbag ta saan ani kapitan tinatinag. Nakakapot nga may ni Kapitan. Kadagijay kukod saan da makakapot. Isuan natin nagda. Imbag ta nasaya at ipanagpuspuso ni Kabadong. Ay namaray. Kasta no makasida iti iga daw. Suming pay. Anya? Ay, kasanungatan. Kasanote? Maproblema, anak. Day, anya ti problema. Ay, pampanunutek nga raw nga awan samot tentag kasar dito'y barangay tayaw. Da, apay kumano awan. Dakil a problema. Apay kuma adakkel a problema. Awan pakipanganan. Awan pa'y mayawid kun ako kod kas kadalala tinwang. Ay, awan lat di kapag problemaaan. Ay, nasken nga daag kasar. Da, awan nga rod, ipilit mo kit den. Ay, basta. Makasinsidak nga ron iti kukod. Siya mamad iti dumayo ang mapan makikasar di takabangibang nga barangay tuyeng. Mapan kalaeng nagadayo. Ay, kat ano sa katimag na. Wan, mapan ka. Agkuyog kayo kini kapitan. Kalaban ka, kakuyog ko kiday. Mapan kano ka ni kapitan. Naitapay mo tikunan. Ure adayaw, mapanlata. Pampanunutin na ngamin di mayawid na kay. Nay, aray. Inom ka, Mike. Apa ko ba? Sapay adayaw, ti pagawidan ta. Abay, anak ka dilang. Umay katag siya ta. Ay, saan ako nga gininom paray. Kan apay nga awisin na, agkalaban ta. Ay, agkalaban? Ay, wunan niya! Palpalagipan ka lang, asaan ka unay nga gininom paray. Tama nga numatinag ka manay, kaslay day. Ay, anday ko natinagak mo na tiderasa. Anya natin nagasasawan. Naipadugmam ka lang dito'y kalsada, gapo iti partag mo. Ay, di ngay ulo ti baboy ngay nyawid ko. Day takit ti kung kunaking ka, taulo pa'y lang matinapanunot mo nga yawid. Ada di taabay mau, mulmulagatan na ka. Wunan niya. Ay, kunak no nagsubli ije kasaran. Isopot mo kiday, hintay tuloy mo timag na. Adayo pa ti pagnainta nga gawid. Ay, sana ka madanagan ta, adda ka mangisalakan na kanya, pare. Ay, saan ka amarwam paray? Italang day tayo. Ag-eksperto ninton bigat ti kinasingpit ka. Ay, thank you, pare. Talaga nasingpit ka, kumpare. Italang ag-thank you ka. Hindi pa'y kuma. Nay, apay, naggapuan nyo kan ni Kabadong, Kapitan. Nagkuyog kayo mat itay. Napan kami nakikasar iti kabangibang barangay. Nagadayon, tinakadanunan nyaw. Imbag ta saan ka manin anat nag. Damot ni pare Badong nga nang iturong kanyak iti pagnak. Ay ka nasaya at nukasta Uray gayam agkin nuntra kayo. Mabalin nyo matlat tati ag tinulaw. Ay, wala. Iso nga inak man padigwan mo. At damot in loto ni Banang. Tapno awan mo't kun dya kumparik akalaban ko Ang no maminsan, apo, nasaya at kanyak. Kasta tipod no nga gayam.
Uray adda pagkontraan, ag tinulong lata no kasapulan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musiko Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, imawag dagiti kakabagyak ijay lugar may. Awan kano ti makasango ang mga sikaso iti inao di akabsat day dinanang. Nataymat ngaminan amin nga anak na. Kat numabalin ka no, umay agyan diti balay. Total, awan mo't lang araramidak. Di siya kon timang bantay. Anya? Apay, saan mo akayat? Na. Daki din awir mo. Sana bali tamakatulong tamay. Nek. Agmay-maysan nga agbibiyag dayjay nga ikit ko. Sige. Sikat ti baka mo. Ngam di nakiramraman nga agaw-awer. Sikat ti agaw-awer Wen, danag mun aya. Kaadaw nga umay jay ikit mo. Siyak ti agbiyahe amapan mga laken kwa na. Adda mangisabat kanyak ije paradaan ti bas. Saanen akabaulan ni ikit ti magna iti adayo. Ganun? Kaano ka nga ron nga agbiyahe? Itan Aya. Sige. Agandad ka, banang. Sika ka dini, banang. Wen, ikit. Siyak day tuyod. Ulbod. Kano sika ni unang. Natayon day di unang, ikit. Siyak ti anak ni unang. Aya. Apay nga ro na bakbakitan ka mutain. Wen tamanumatan atawan tinapalabas. Kasta aya. Wen, ikit. Mala, umay kayon, talumugan tayon itibas. Papanan tagay. Agawid ija balay may. Amangan mano na uyong ti tao ije balayaw. Saan, ikit? Syaklaeng kan ti asawak ani inteng ti agnanaed ija balay may. Kait, nasingpay ti asawam. Ay, wen, ikit. Nasingpet ti asawak. Sige nga, Rod. Agawid tan ije balayaw. Tako na mo't anasingpay ti asawam. Napanan ka din ang tiba ng angkal. Napanasinukon ti ikit na ije terminal ti bas. Agpasyar ni ikit na ditawi. Umay ka nga ron dito balitag na dito yun. Anya? Iso aman ni pud ita. Adan aw-awir ni banang. Kinuray da kayo angkal. Makipag-awir kayo umatang. Pakpakawan to the world. Impakpakaon na kandi antim, di nakiramraman nga agaw-awir. Napay ngay, adi yung kaya ti agaw-awir. Jak kayat. Saan kumot akap kabagyan? Napay nga awir. Iso ni Enteng, ikit sinta. Iso, ti asawak. Iso gayam ti asawam. Wen, ikit. Na, apay akitain na nga iti pangato pa baba, ikit. Kikilatisin ka nga, Rod. No talaga mo lang anasingput ka akas iti kinuna ni Banang. Di ka umasidag unay ata saan anasaya at dahita pay udyo. Saan kayon saan nagdigdikos? Si Kanto pa'y tinaansag. Ay,
Kasanuan ang sigak. Kaya jak mo't is buwan ti sapin ka. Ang mga nuda kayo, tinalay nga umisbo iti pandiling na. Payasaan kayo nga nagdigos nagbiyahe. Ay, Bastos magayam to'y asawa mo nang. Ha? ay agkabaw kayo pa'y. Saan ani unang dayta? Ni Banang. Ay, inting aya. Ay, saan mo man apat patulan, tabakutan ni Ikit. Sika ti limpyo ti panunot na. Iso asika kumati agpakumbaba. Ay, panawan kayo dito. Jak lamaanusan akasasao dayta ikit mo. Na, Ay, agsubli ka dito, ita kasasao ka pailang. ay, bye-bye anyon, Ikit. Saan nyo latan apampansinan ti ibagbaga ni Inteng? Saan ka daya kunam nga iso ti asawam? Wen, iso ti asawak. Gwapo magayam ti asawam. Ha? Kunak, gwapo ti asawam. Ngamnansag. Ah, ay, umay kayo kit din ijay kusina, tamangan kayo. Kalpasan na, agi papudutak iti digos yaw, taagdigos kayaw. Sino nga iti mangdigos kanyak? Ti ka di asawam? Na, ay, siyak, timang digos kada kayo, Ikit. Ay! Kunak lakit din no, ti asawam ti mangdigos kanyak. Ah, apay, kaya't yu ayat ti asawak nga iso timang digos kada kayo. Ah, ay, saan mat ah? Si kamat unang. Ah, ay, banang tinagan ko, Ikit. Ah, ay huwin gayam. Ay, pasensya ka na. Tadakkel ti kabaw ko kanakan. Awan anyaman na, Ikit. Sino di kanayon ko ang makita bakit di tabalayo paray? Ikit ni Banang. Apay di tanaya nga agnaid. Un ata natay kanumiten dagiti anak naan. Katimbaga ano saan nga agkabaw? Agkabawon Ibaga na asyak tinaansag nga ure isaaw. Na, imbaga ta maanusan ni Banang nga si Kaswain. Wala tayo nasimpot ni Banang. Iso nga anusan na na. Kano digusan na pa'y. Ay kit naswerte nga rod ti ikit na. Tada na anos akaanakan na akas ka ni Mari Banang paray. Ay swerte talaga. Malas na tasyak tinagbalin nga asawa ni Banang. Na, tapay ngay paray. Gapo tadyak maanusan. Ay, agat dagat ti payod na. Ay unay kan paray. Agpaso ti bagbaga. Soft drinks mo man, marikwanang. Kaya't ko ti agpalamiis. Apay, puduten ka. Nabanugak ang naglablaba iti inis isbuan ni Ikit ko. Ay, gayam. Naamuak nga dag na naud nga ikit mo, di tabalayaw. Wen Maray, tawan mo't ngaminan mga sikasukan kwa na. Ay ka talaga nga anos ti kasapulan, no kasta nga daaw awir abaket, wano lakay. Wen nga rod Maray, iso ako nak nga agpalami isak manmat, tapang relax ko iti bagbagay. Ay katuwan, Maray. Ikamat iti reward ti bagen. Napanan ni Banang ikit sinta. Secret. Secret nga. Ay nagsalbag da ito yung abakbakatan. Anya ti kunam. Ayan ni Banang kunak. Ada dito'y bulsa. Ay, sanak makijujok. Agdamdamagak iti limpyo. Kita ngamin to'y bulsa to'y pandiling ko Kautam. Kautak ti kwa? Kwa nagansag da ita. Sikat inaansag. Da kayo ata managisbu kayo iti pandiling yo. Magpabasol ka manan. Kano sikat managisbaw. Jak makatapil tapisak da ito yung abakat. Padasama. Natanangag na. Sakit nagtangsit pa nga kasla burangan. Padasam timang tapis kanyak na kulaman ka. Ha? Ada puliyo amang kukulam.
Isuroyo man, no kasano ti agkulam. Laklakayan kan, nga mamati ka iti kulam. Ay, kunak no bang kukulam kayo. Laang nakapsot ti pamati na iti Diyos, ti mamati iti kulam. Tila mo malablabin mo, bakit? Di ta ka man langin. Ay, saan ta pa yan alpasan nagsarita? Isungag subli ka dito. Ay, jakayat nakasarita ti bakit anaan sig. Pumanaw ka dito'y balaymin. Ay talaga, bastos ka. Naansag ka lang arudan, bastos ka pa'y. Nagpaiso nga ta jay bagbagana, Uncle. Ay, jaka mo. Ngamayat ko ma. No isurunak nga agkulam. Ha? Sino nga iti kulaman niya? Dagiti makalaban ko. Kasanaw, no makalaban daktaw, di kulaman da. Naa. Maday no makasursuro kayo nga kulam, Uncle. Ang mga no kumkumpormiditan ti kulkulaman niyaw no makapungtot kayaw. Kat isupay ti pagbabahoyan nyo iti udi na. Naa. Ay, sa bagay matkit dia. Agpaisuday ta. Kasaya at may taadakan banang. Apay aya, Ikit. Mabisin kayon? Saan? Yung nagawid ti asawam itay. Kit papanpanawan nak dito'y balayaw. Anya, naaramid ni Inteng ti kasta. Kitwan, impukaw na pa'y Di ka pa'y lapumanaw dito'y balay may kunana. Ha? Ay, sige, takasaritak dayjay nga intay. Apay apapapanawam ni Ikit ko? Nagipulong gayam kan kati pilosopo nga ikit mao. Apay apapapanawam ko na. Kano pilosopo? Damdamagak no sa dino ti ayan mao. Ada dito'y pandiling ko. Kautom, kunana. Saan mo lakit din ang mapasinsyaan? Naa. Amumat abakutan, agabawan, kandinan amot ibagbagana numaminsan. Kano imbaga na pa ako laman nak. Ay, mga no amuna ti agkulam. Ay, agpasuro ka manang. Ay talaga adadaulan ti utek mo, Inteng. Oho. Kinunakmat asaanan nga amo ni Ikit ti ibagbagana numaminsan. So asaan mo apat-patyan dagiti ibagbagana? Nungay amuna ti agkulam nga agpaisaw. Oh. Ay sumardeng ka man, Inteng. Huh? Maminsan pa'y apakitaam ni Ikit iti saan anasaya at ay panawan kan. Ipanaw ko ni Ikit diti balay. Sana. Ay, uray ta saan ko mo't asaksaktan ni Ikit mo? Di na kun urayan nga gawin ba na? Agpat-pat nag kami man ijay lamayan. Na, apay amasapol nga agpatpat nagkaijay. Na. Agawid ka mat atap no maiturog mo. Kababain. No, number 1 na kagawad ko dyan na tayo. Iso akasapulan ang makipagbantayak. Aging gat bigat. Tapno awan maibagat ti pamilya na. Oh. Alang nga Rod. Iti aldaw kan tulaan na maturog. Ang no saan mo akabaulan, iridep mo ijay lamayan. Ay, una. Di ka madanagan dungo. Mapanak makitsenda, Ikit. No sumangpat ni Inteng kat damagan nak, ibagayo anak kitsenda ak. Sige ka anakan, ibagak iti asawam. Ay saan kayo manen nga agap-apa Baybay anyo latan, no anya ti ibagbagan ni Inteng. Talaga, mata napatagkan ka ti asawa man niya. Ay katuwin Ikit. Sige, mapanakon. Tapno makasangpet ak matla adagos. Sige ka anakan, agan-anad ka. Napanan ni Banang, Ikit. Napandakitsinda, imbilin na, asaan ta ka no nga agap-apa. Saan da karon nga apa na, tapno saan tayo nga agapa? Si kamot ka na yung ti magap-apa kanyak. Ay sus, nagansig kayo manin. Nabasaman nga minang tapandiling nyo. Apay di yung masiputan aya arumwar ti isbuyaw. Ayan naman, inisbuan nak siguro Na,
Makapasuron kayo talaga. Napuyatan da tao kud makaangot pa ila itinabagsay. Ingka sukat. Ipulong ka kini Banang, tapapain dakmanan. Apa ngay, maulawak matan. Kaslang tayak ti padagkita ka. Apay ngay, natalimudaw matinintay. Ay, amang ano, sakti pa basulan na numatay. Ay, karigatak ti rumor dito'y balay. Mangbiro ka kiti mabalin ka, pagpatulungan. Tikit niyan ti Banang day di matanawa kay karkarigatan na ti sumangsangat ngagturong dito'y balay. Kat, ay, day agilos matayin. Ay, sabtaglangain, takas la permimetan ti rigat na sumangsangat. Agtaraya ko namang sabat kin kuana. Papanan nyo apaw. Saan kayo lang aruda na makapag na? Yung karigatan nyo pa ilang matirimor dito balay. Nintay nga, nawanan iti puot. Anya? Ay, alang araw. Intay arayatain. Ay, angam, kabalan nyo kadipay timag na. When now, ibaklay kayaon. Marigata na umangay sa... Ay, sos, nagsalaway ngay matahin. Ay, apaong! Apaong! Ay, tulaw, karuba! Tulaw! Sa dino ti ayan ko. Naimbag mo't tanakapuot kan, Inteng. Anya ti napasamak. Apay nga daag dito'y ospital. Naawanan ka iti puot. Imbaglaangan, tanakapagkid daw pa iti tulong ni Ikit. Na mild stroke kaga po iti panagpuyat mo. Anya. Ngay ni Ikit, tagyaman na kinkwan. Kasanulangan, no sana nakapagkid daw iti tulong. Ang mga nunataya kun. Ay, awanan ni Ikit. Nagsatan iti angas iti panagnana, nagkid daw iti tulong. Anya? Natayan ni Ikit. No kasta. Gapo kanyak, isuan natay. Gapo iti panangisalakan na kan ka. Isuan natay. Konsensya ka day. Iti itong palbyag. Ti ipapatay ni Ikit mo. Agkid daw ka iti pamakawan kan kwa na. Gapo iti saan anasaya at atratom kanikit. Uwan, dungo. Agkidawak iti pamakawan kani Ikit mo. Pagbabawyak nagitisan, anasaya at nga imbagbagakan ko na. Isugayam ti mangispal iti kakaiso na abiyag ko. Ay, kabaranggayan! Agbalin tayo kumaan na singpat iti pada tayo at tao. Tasaan tayo nga amo dagiti pasama. Amangan no dumtang ti tiyempo, nga isudamat lang ti makatulong kada tayo. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pari Badong,
Anya day taan aramidem. Agar arami dakman iti kulungan dagiti manok ko, maray. Tanay, adda ka numanin dagiti agtatakaw iti manok. Ay, wen, pare. Pudno day ta. Ay, adumanen ti mataktakawan iti manok. Narigat ay nutakawin da dagiti manok kaw. Sapay naglulukmig da. Ay, nasaysaya at nuyaramidam iti kulungan da. Ibagamit akin ni para inting anas ka na tiliwin da dagitang agtatakaw iti manok, maray. Ay, wen, pare. Bayam, ta ibagak to day taken ko na. Nagdakkel meten day ta inaramid mo akulungan dagiti manok, badaw. Pampanunutan nga rod. Tapno sanda matakaw. Iswa maturog akaw, dito'y kulungan da. Anya, tila pampanunutam. Sayang may nutakawin da dagiti manok ta. Una, di ta kapayin nga agyan no kayat mo. Anya, adayamit imbaga kakas da. Kabalay mo dagita manok mo. Ken ibagamutan nga ilutwan da ka iti kanum. Ken itimplaan da ka iti kapain. Ay unay kami teng. Kaya't mo nga raw, da matakaw dagiti tarakin tamanaw. Nalabsak met ni pari badong nga agar aramid iti kulungan ti manok da. Ay na, amin akabaranggayan tayo. Agar aramid da iti kulungan ti manok. Dagiti dadduma, dapay tulbak na. Ay, kaskari na ayam ngamin ti matakawan iti manok. Sapay saan laamay sa manok ti takawin da. No ado ti makita da ataraken mo. Talo ti kababaan nga alaen da. Wen nga rod mare. Ay, asino ayamot dagita nga agtatakaw iti manok. Dayta ti pagmimitingan may kada kapitan. Ay, asino nga tadagita ngagtaktakaw iti manok? Ay, day tatidakal a question. Awan mo't nga rod ti makasungbat. Ay, sungbatan nyo man tani nagadu kayo akakagawad. Ay, saan mi nga rod nga amaw ti isungbat may, kapitan? Ay, naskan amatiliw dagita nga agtaktakaw iti manok. Nay, Ay kat, agronda kayo kapitan. Pagrundyaan nyo dagiti tanaw. Kan mayat no sumurot kamot nga agronda, kapitan. ay asino ti mayat asumurot kanyak. Itayag yaw ti imayaw. Kanigid, wano, kanawan ti itayag, kapitan. Adda sa ludso, dagito'y padak akagawad, kapitan. What is that? Anya kano ti itayag da nga imada kaniged, wano kanawan. Urean niya basta da mangitayag. Ne, awan mo mangitayag. Ay, ada ramido, kapitan. Ay, awan kano ti makasangaw, kapitan. Damag-damagan yun no anya nga imati itayag yun. Awan mo gaya mayat nga grunda. Adda mo dagiti tanod akaduam, kapitan. Limak no asino ti maayabak nga grunda. Kat, dagiti nga hitanod mo. Mabuteng da kano. Kat ni kwarog nga ipampanakkel mo akatuturadan atanod. Ay na, mapan kano agaram. Na, dumayo pa itinagadayo a lugar tapno mapan agaram. Bayam tapno makaasawa. Kasimot. Kat, asino nga rod itati kaduam amapan agrunda. Ay, dayjay kumamat naturad Maray, adaman lang, damagaking ka. Anya dayta. Pudno aya, ngagberberok ni pare inteng, itinaturid akadwana ama panagrunda. Pudno, adda ka di mairekomendam. Ay, ada. Jay kanu naturad. Siyak, maray. Naturad ka? Ay, saos, narigat lati agsasaw, maray. Awan ka butang mau. Pulaos, awan kabuteng kaw, maray. Saan ka amabutang itinasip nga? Apay kumamabuteng nga kitinasip ngay. Kaawan silaw dita pagrundaan yaw kan ni kapitan. Ay, kayat ko Ay, bayam, taibagak kan ni kapitan, asikan ti kadwana nga grunda. Nagboluntaryo ka kanumat amang kadwakin ni kapitan nga agrunda. Weng, Apay, kabailam ti agrunda? Kunam siguro nalakat ti agrunda. dayta, tinabayag ko nga arapaapan iti biyag kaw, tuyang. Kayat mau nga oray awan sweldaw. Apay, pada ka aya, asaan nga aggunay no awan sweldaw. Sigurado lang ba daw? Tamangan no agbabawi kantaw. Kumplito akparay, iti gamit nga grunda.
Adamot helmet mo. Saan ka ba't nga agmotor? Nay, nasigurado lang mo ta. No ngay kilat nga damang pang-or kanyak. Oh, Ha? di, safety. Oo nga ano. Agsumbanger pa, dagito armas ka, kunam sa. Ha? Ayan ti armas mo? Dagito man eh. Nakasalikad ko naman. Dagita. Wait, Dua abinalsig asungrod ato by 3x10. ay di mo tagtagi basit dagito yung armas ko, paray. Maulaw, dagiti mapang-or na dagitaw. Ay, gulits na nga ron ah. Ay, kutwo na, nakasagana ka na ya. Ay, itay pay. Paray, ayan mo ngayon. Di ka mo makitan. Ada ka dito likodan paray. Danag mo na. Apay nga, da ka dito likodan ngay. Papanak kumangay. Dito ka kumasangwanak ah. Kwa, apay apapananak iti sangwanam ke tapno sakti umuna nga matay. Sika nga ron ti kapitan, di rumbang lang nga si kati umuna. Ay, sikan apari. Ha? Mayat lang nga rodon ti pwistok dito likodan. Papananak iti sangwanan. Intan, Papanantangay. dita. Dita kasip nga tay. Agbati ak sa langit ta si katimapan. Ay, duhata ah. Napaya siya langay. Imbagkin ka ata ada binalsig nga armas maw. Ayun na niya. Sika, plus light lang, matimot maw. Naibos sa pa yan ti baterya na. Tagawan-awan mo ti silaw na. Iso nga ron asikan timapan. Sige, siya kon, timapan. Nagbati ka dito yan. No, ada makitam ngal alya. Ibagam ah. Anyang al-alang ay bagbagam mo't pare. Ay, kwa, no agtatakaw kunak kuma. Una, tapno tiliwin ta adagaw. Pare, yagiring ka. Bakit huway apay? Nakaturog ka may time. Uwin nga ron. Nakarundakan. Nalpasain. Nakitam dagiti agtatakaw. Awanda mo dita. Ang ada nakitam nga alalya. Awan ti alalya. Mamati kang tumag ka na kita. Ay, agawid tanga rudin ah. Parbangunin. Saan ka mo ta nagrunda? Naturog ka may. Mayat nga ron, tadya ka. Inton maminsan, saan ka na mabalin na maturog? Naskin adwata nga grunda. Kapitanak nga ron. Kita niya ngay nga raw. Siya mo ilangay ti pagrundahan. Sana mga opisyal. Anya ti kunam. Dandaniyo natiliw di agtatakaw. Ay, tuwin. Hindi nakita mi ka ni paribadong di agtatakaw. Anya ti narami diyaw. Ay, sakti at dati inaramid na. Ni paribadong naturog. Na, saan nakaatinulungan? Di naktinulungan ni paribadong. Kahit, anya nga'y ti si marunong nga inaramid mo. Di inaramid ko, hindi nakita mi di agtatakaw. Kinamat-kamat ko. Taray! Na, kinamat-kamat mo. Kat anya nga ron ti si maruno anapasamak. Di si Mardang di agtatakaw. Na, apay asim mardang. Nabanog. Kahit si mardang kamay. Una. Si Mardang gayam di agprino akmat. Na, iso mutlagayam asaan mo anatiliw di agtatakaw. Ta si mardang. Kat no intuloy mo kumaakinamat, natiliw mo kumadya agtatakaw. Angam si mardang kamat ako nam. Ay nabanugak nga ron. Di nakit paginanaunan. Naginanan tupay ti agtatakaw. Naturog kamat gayam, idi nagrunda kayo kan ni Kapitan. Nagkunaking kamaray. Kayso matistoryana. Kita manday ta kumparek. Binaliktad naman na iti istorya. Kino iso tinaturog. Saan min nga mo, no asino kada kayo ti patsin may. Siyak maray ti patsinyaw. Tapudno, di bagbagak. Istorya pa ni Kapitan, akinaman na ka no di agtatakaw. Kasano kumakamatin na, kit nakaturog may. Ay, asino, aya kada kayo ti agibagbagay ti pudnaw. Makaolaw kayo, No siyak laeng amay sa maray. Mamati ak anibadungkaw ti agibagbaga iti pudnaw. Wen atay so nga rod mo ti asawam. Kituan na. Asino pa'y nga ikumati sa bali amamati kan kwa na no sana siya. Ay, jak amo no asino ti patsa kadakwada ka ni Kapitan. Ngam tinapatag, matiliw da kumadya agtatakaw. Ay, wala niya. Tauray siyak, madanagan ak para kadagiti taraken ko amanok.
Ay, imbag tada ni Badong ko nagaramid iti kulungan dagiti manok may. Si Kangay, agmay sa iti biyag, baak pay. Naa, awan lat di ka maipalagip mo. Mapan kayo manen agronda kan di kumparim abadong? Sapay kumata saanin ang maturog ni Pare Badong no agronda kami. Sapay kumakunam, kat sikan samot tinaturog. Na, apay adi nakpatyan. Istoryak nga rodken ka, no saan ang napasamak? Aray! Na, Nagrunda na! ay nagsapan ni Pare Badong. Imay nakapayon dinagas dito balay. Aray! Kat saan kapay mo't anak kasagana? Anya saan? Ulas lati awang kanyak, oh. Ulas! Apay nga agala ka iti ulas kat mapan kayo agronda. Ay basta, kasapulak. Iso nga yala anak iti ulas. Ninayunak ti armas ko paray. Anya, paltog. Pangalangay ti paltok si Kabit. Anya nga iti nakatali iti likudam. Ay kit binalsig Binalsig manin! Ninayunam dagiti dua binalsig. Mano nga iti inayon mao? Upatin na binalsig ti armas ko paray. Ay. Dua dito'y sikit kaw, dua may dito'y likuda. Anya mo't day nga armasan. Kit si Kangay paray, anya ti armas mo ngay. Ay, kwa. Apay lang amang itugotak iti armas ket ada armas ko. Ilaklak aman naklangan Awan man lang awit mo nga nyaman nga armas. Ulas ti awit ko. Ulis unlay. Wala. Ngam di kada tagari. Intakit agrondan. Paray, agiring ka. Paray, Nagtala ka ta mayat ti maturog. nakita kong diyag tatakaw paray. Nakaigam iti manok. Tiliwo mo na. Nay, kit si Kangay. Ada ka nga ron. Di sikat ti mang tilew. Apay nga ibaunak at kapitanak nga ron nga puro. Nay, paray. Nangag mo, di nagkarasakas. Nagtatakaw da jay. Aya. No, agtatakaw di tiliwon. Umas asidagan paray. Aha. Bumangon ka na. Ay, umas asidagan aya. Kita niya nga taramidan ta. Tiliwon ta. Agalantak ta. Tiliwon ta man. Maragsaka ang dagiti kabaranggayan tayo, tanatiliwyaw jag tatakaw. Rumbang lang ang maragsakan da. Tawanan tagtakaw iti tarakin da. Ala, ibulos yung manan dagiti tarakin yun. Ay ado ti agsaludsod kanyak, no kasanuyo at tiniliw jag tatakaw. Istoryahin taman langin paray. Ay, kasto iti napasamak. Idi nakita mi jag tatakaw. Naginigam kami iti ima ni Pare Badong. Apay ang naginigam kaya iti ima. Uwin tapno malapdan mi ida at umaray. Idi na i-corner men. Dayayan. Ay, napigsa kayo gayam no agtinulong kayaw. Ay, tiniliw min di min pinalpalubusan. Kasta nga rod maray. Nasaya at gayam agtinulong kayo nga agkumparay. Agam paray, saan kanton arumbay nga maturaw? Ada nakaturog ka na Ay, kayaw. kwa, nakatuglepak unli. Patpatsem ni Pare Badong. Nay, apay nga, Pare Badong. Rak-rak-rak matanday ta inaramid mo akulungan ti manok yaw. Ay, awan gaya mong tagtatakaw maray. Sa bagay, da kami kaniinteng. Imbulos min dagiti manok may. Ibulos ko mga rod amin idan maray. Tapnumot mapanda agaram, kin agpaaram. Kat umay da nga ron ija arubayan min no kasta. Uy na maray, sa di no pa'y ngay kumati pagariman da, no saan nga ijayan niya. Sa anak nga rodan nga agsakuro iti manok, iti minalem, Pare Badong. Iso anawaya kami nga giistorya kada marituyang ken marikuanang. Rumbang agtitinulong dagiti agkakabaranggayan, tapno natal na ti barangay. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken
Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, uwan pa nang. Nakisarita kanyak tay mangimatmaton iti sugal. Drap bula dayjay. Wen ngam sugal mutla dayta. Anya adrap bulaeng. Na, Ay, naikat idi daytan. Ang isubliyo manan. Taado dagiti madian na paspasamak. Ang isubliyo manan. sana balita itala a barangay piyesta. Kan rabila ang mati pa naglukat da. Wen, ang sugal mutlaeng dayta. Uray nga rod ta itala a barangay piyesta. Wen ang sugal mutla dayta inteng. Uray ata itala a barangay piyesta. Na, paulit-ulit lang ti isungsong bat mo. Uray sika. Paulit-ulit mati sungbat mo. Ala, makaamu ka man langan. Hanggang para kanyak, jak kayat ti pasugalan diti barangay tayo. Agpapanday ta rin na bii a video kay. Ngauray pa itala ang barangay fiesta. Isupay nga rod ti adu aribaw nga itanda iti barangay. Isu adi ka man kumun kontra. Unang kail, ang damot nang ipatakdar iti pwesto na pag-iinuman. Ay, husto ata isupay ti itanda iti barangay nga abang da. Ang damot ng video kay ang kail. Wen, sana bali. Ta itala ang mapasamak manhan. Kain sana bali ta paggugusto da mo dagitati ka barangayan. Wen nga rod ang kail. Uray sa kang kail. Adumanin ti chicks adayo amam-amaw. Ay, una! Magkitang kanto iti asawaon. Wow! Nalpasan ti meeting. Apay akas ta ti rupam kagawad ko na. Kasanaw, kat impilit mo ti kayat mo, Kapitan. Isu a kinanunungan dagiti kakadwak ti kayat mo. Isupay nga ron ti ribu nga itanda iti barangay. Katala Ang mga nuparikot man ang ti ipay na iti barangay. Saan mo't siguro ang mapasamak ti kasta? Nagnakam damat siguro na kita. Sige, Mace. Agtugaw ka man dito yabay ikaw. Tapno inspirado ak nga uminaw. Wen amanong. Aday ta, agkaabay tan manong. Anya tinagan mo, Miss? Siyak niliw-liwa. Oh, liw-liwa to'y biyag ka. Naragsa kakamakamukan ka. Sika, anya tinagan mo? Siyak ni Kwaraw. Ti Chiptano dito'y barangay Kabildatan. Kastagayan. O sige, mabalin na ka sa labayan. Ha? Okay laan. Talaga? Wen, tinapatan, kanayon ka nga uminom dito'y pwesto me. Taisupay ti mapastrek me. Ay, katuan, Amis. Sa labayan ka kastoy. Sige, agorder ka pa'y nga ron iti arak kan pulutan. Tadanggayan ka nga uminom. Ay? Ngambayadam ti inumak ha. Arigla daw, Miss. Kapitan, imayag na ti balayo, tanumabalin. Pasardangan nyo ti inuman dito barangay. Anya ti parikot aya inday. Kasanumot ngamin, Kapitan. Nabartak nila kay ko idirabi tanagiinom da ijay video kian. Kat sa bali manen abalay tinagturugan na. Ha! Ay, aking balay ngay. Ijay balay manen ni Petra balo Kut! Kunani tata igme anamitlo nakita na pinastrak ni Petra nila kay ko iti balay na. Naa.
Katijaya na naturo. Ay, agyaman ka ba yata pinaturog na nila kay mo di balay na? Di tadalan tinagturugan na. Ang mga nutukawan ti ulag. Ay, saan ka kadi ang makaaw-awat, Kapitan? Ha? Wano talaga kadi nga awan panunod mo. Ay, naa. Ipasardeng mo ti inom, Kapitan. Yay. Uray saan tayo nga agpiyes-piyesta? No kastoy mo't laang ti mapaspasama. Nangalaw-ngaw dito yung barangay tayo no kastoy arabi Maray. Ay, wan maray. Ta siyempre, ada 5 apag video kian di tapan nakaplasa ti barangay. Ay, win nga road. Pag gugusto dagiti kabarangayan ti mapanagkanta dita, Win nga raud. Sa bagay, kas iti ko na ni Kapitan, italaang dayto ita barangay fiesta. kastoy ka de ti pakaragsakan ti bumarangay. Kawan mat. Sa bagay saan tayo mo't akwarta ti gasgastusan da? Ay, imbag kumaa, no awan ti inom kan sugal. Kat anyangay nga raud. Kastamo ti kayat ti tao. Tauray dagiti kakadwak akagawad. Kat kinanunungan dati kasta. Tama minsan laeng kanumot iti makatawan. Ay, babalawak nga rod ni Inteng, taintulok na. Aduda nga rod ang mga yat iti kasta. Ngam siyak ay hijak kayat. Gaputa ang mga no adamanin saan anasaya at ang mapasama. Paray, imbag, tanda ka dito'y parangan niya, ngagpapainay. Apay paray. Imag agsapaan nga imay ka. Umaya ko maumutang iti kwartam kahit, paray. Naa. Ano? Inak makidrap bulman inton malam, paray. Naaba ka ngamin iti kalmang kahit. Ha? Kaya ikaw, ti makasubot, paray. Aw. Iso pangasim man tapautangan nak iti kwartam. Ay, awang kwarta. Imposible ngawan mo ta, paray. Alam na, paray. Mano ayati ka sa pulam. Uray, 10,000 lang, paray. Agasem dahi ta apag sugal mo. Laki din na, paray. Pautangan na kan. Ay, awan kwarta akas ta. Baring makasubutak itan, paray. Iso pautangan na ko na. Awan nga rod kwarta. Ay, salbag kamot, paray. Naa. Intulok mo nga dasugal ito'y barangay. Ang di mo magkatag pautang iti isugal ka. Ha? Awan pa'y serbe makapitan. Waraw, umutang ako may ti kwartam. I-drop ball ko no malaw. Ha? Ay, awan kwartak, data ba daw? Laki din pautangan na ka. Ti kwartak ita, kat paginom ko inton rabi. Apay no umay ka mo agsugal. Nagganas ti makidrop ball ko waraw. Ay, kayat ko ti mapanaginaw. Ado ti chicks ijay. At dapay nakabay ko iti rabi abalasang. Nagpintas. Ay Wantata, inagkanak pa'y tay napintas abalasang. Hasinaw. Di mo amamaw, tadayo da ditawi. Imay dag painaw. Ay kay-kayat ko ti agsugal. Iso pautangan na ko na. Awan nga rod kwartak. Sorry. Oh, Kwarog! Kunaklakit din, nasaan ka nga agsubli? Aging gangada ka ditawi. Agsubli aklat ta. Ano kasta? Agorder ka nga rin. Una. Kwarog? Amom ka di? Kaslamain inlabakan ka. Ha? Mabalin ka di, adatan? Datan? Wah, agayan ayatan, ti kayat ko asawan. Ha? Alan Kwarog, agayan ayatan. Sige. Ayos nga ron! Kwarog, mabalin ka di nga agawid ako ni Jabalay mo? Agawid kay di balay kaw. Uwin ko ma, ijaya kun nga agnaan. Kwa. Agawid ka ni Jabalay mo. Mangrikap kami dito'y pwesto. Sige, wine. Kaya't ko launa iliwliwa. Ngamin, sikat iliwliwa ti biyag kaw. Marikwanan, kitaan dagiti babae iti day ti abanda.
Ha? Agsasangod ang agiinom, kat pasig da babae. Asino da kita? Kasla. Nay, tay asawa ni Kulas ti Maysa. Kat jay maysa, nimiling nga asawa ni Pedring at tricycle driver. Naa, kaslama din sa akitaan Ay, talaga amadi Sa bagay, kwartada mo tiyin inumda. Ala makaamuda. Ala, umay ka maray. Ta ituloy tati agpagnapagna. Takitaan tanuan niya dagiti mapaspasama. Sinalbag kay Day! Naibusin ti kwartak! Emjak pala ng abak! Kawit ka, noong kortam. Anyati ko na. Di, anay ko. Apay kagdanog ka ngay. Oh, Ano ka, anay? Di bibikaw. Pimtaksan! Anay! Paray, idarom ko ni Dagol. Dinanog na kinirabay. Kita ba? Limtag di bibikaw. apay adinanog na kaya. Masuro na king kuha na pare. Isa dinanog ko na. Binalas nakmat iti nakapigpig sa. Si kagayam ti mo na di manaw. Ito, agreklamo ka. Ay uray man. Nuko mga mintawan ti sugal. Di awan ko matikas to yan napasamak. Pay ngamin ngayon, tulok mo nga da sugal ita piyesta. Basol mo na ito'y pare. Kayat mo ka di tadayunak na itaan anayam. Ingka makisugal, ita. Nakaala ka iti anayam, siyak ti pabasulam. Ay, basol mo talaga. Pumanaw ka dito'y sangok ta, mga nudugulan ka. Sabag ka. Nabartag kan kwarog. Iso maturog kan dita so fam. Wine, matulog ka. Kat maturog akmat dito'y banger as sofa. Sige, matulog tan. Sige, kwarog. Maturog ka. Itikas na. Kita, nada mamalin ko at akawan dito'y balay mo. Umay kan kwarog. Nagluto ak iti sopas. Makapasaya at kan ka, tanahang over ka. Atoy. Ha? Nagluto kay ti sopas? Wan, nagluto ak pa'y itiin na po, ikan sidaan Lino kataklatan ti ref mo. Nagmayatay? Ala, agsopas kan. Tainton madamdama, mangantan. Kapitan, ikandak itigatang ko iti agas nila kay ko. Anya? Ikanak iti 10,000 pesos, kapitan. Ngamin, gumatangak pa iti bagas mi. Apay nga asak ti pagdawatam iti igatang mo iti agas nila kay ma. Kin igatang yo iti bagas yaw. Ngamin, basol mo da ito kapitan. Tano di mo kumaintulok nga ada video yan dito barangay ita fiesta. Di saan kumaan na disgrasya nila kay ko iti motor. Anya? Nagmotor ana pa naginom iti video yan. Nabartag, ngam nagmotor pa lang nga nagawid. Iso ana disgrasya kat na ospital. Apay nga ron asak ti pagkidawam iti igatang mo nga iti agas na. Basol mo mat ngamin, kapitan. Tayin tulok mo nga adda inom ita a piyesta. Anya nga ita? Na disgrasya nila kay ko. Paray, tulungan nakman. Tanay, agsingiran dagiti nakautangak. Anyat may tulong ko ngay. Ay kat pautangan na iti 10,000 pesos paray. Bayadak tumod laang, intun sumangpit ni tuyan ka. Tada isang pit na kwarta. Pangalaan na nga iti kwarta. Tangdan na anapan nakitagad iti Manila iti may sabulan. Ay awan maipautang kukun ka. Ay kat inka pala umutang iti kwarta tita barangay paray. Saan ka di adakal, tinapastrak ti barangay di piyesta. Kun may sa, basol mo, no apay ang nakautangak iti dakal agatat. Tano kumadi mo yung tulok nga dapasugalan iti piyesta. Di sa anak kumanay ayaw ang nakisugal. Ay pumanaw ka man. Bahay bladak. Ay, awan mo ipautang ko. Ti kwarta kiti aparador ko ang kail. Jay 50,000 kao. Natakaw. Natakaw? Kanayon kumat nga ikandado ti balay ko nurumwarak.
Nga oray mapanak iti inuman. Hanggang natakaw lata. Agore ka. No kadayon mo nga ikandado ti balay maw. Amangan no nagnada iti tawa. Kwa, inrikap ko matanggal. Hanggang adatapag. Asinaw. Niliw-liwa ang kail. Asino aliw-liwa? Tay babae ti may sa pwesto a pag-iinuman. Naa. Kasano tinakaw na nubilang. Kuna na nga agayan ayat kami kanawon. Oh! Kat maturog iti balay ikaw. Hawain ko nakmatain. Naa. Nalabit nga iti nakaturog gapo iti bartek kaw. Ginundawayan na matin tinagtakaw. Ay, sus. Hindi na pa nakidya pwesto da. Pimanaw ka nun niliw-liwa. Sinurot mo kuma iti balay da. Hindi ka mumat ti lugar da. Ha? Ika ipablataran ta tiliwan dagiti pulis. Sanay, mabahinak. Kunadan tukit na aga po iti babae kat natakawan na. Apay ngamin nga intulok mo da iti ababay maturog iti balay maw. Basol mo ang kail. Naa! No kumadi mo intulok nga da pag inuman dito barangay ta fiesta. Di jak kumamot na am-amo da dya babae. Naa. Iso basol mau, basol mau, basol mau. Inteng, amum ka de, nagkinkin-nabil daliling kan tasyaw nga agasawa. Naa, apay ngay. Gapo, takanayon ang mabartak nililing aso magpet. Oh! Fiesta kano, iso nga aginjoy. At dapay kano rabi asimbangpet nililing, nga awanin suot na a pantalon. Ha! Apay ngay. Gapo itinalaos abartak na Iso ano anyala ditan tinararamid na. Ay salbag da kita tattao. Sapay siyak ti pabasulan da iti madian na pasama kadakwada. Wen taintulok mo ngamin nga adda video kyan. Pagiinuman kan sugalan ita a piyesta. Naa. Kat agraman estudyante, adda da iti pagiinuman no kasta arabi ta fiesta kano nga rod. Sakit ti ulo da kita. Ala, urayem. Addan tumanen umay agreklamo kan ka. Ay, parekot da kita tattao. Konsumisyon akon. Ay kat ala sangwam dagiti umay agreklamo kan ka. Tasikamat ti kapitan. Ay, kapitan! Ang konsumisyon kaitan. Ala, amumton ti aramidam, inton maminsan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Apiras kamo lang apiras di tamare. Kasanaw, nagado ti kutok, awan mo't ngamin mangkuto kanyak. Ay, saan asyak, tadyak makita, mare. Isungarod nga anong saklatan ti agap apiras. Nungay matinag dito'y tagilakom at tinapay day takutom. Ay kat malas ajay makaala. Anya mo ngamin day tan, mare. Bakbakatan ka akinuto. Pulimin sa maray. Kahit sa dinungay nga tati papanan ni Marituyang. Ako dungda. Mapansamanan makitsenda. Kaano lang idinapan nakitsenda Idi lang matkalman anapan nakitsenda. Nagkuyog kami pay. Adun sa ti kwarta na ita. Inal daw maten amapan makitsenda. Wen nga rod maray, adun sa ti kwartada. Nanatuyang, italim mamut day tabuk mau. Nagsakit day ti rupa ka masapsaplitan. Basol mo
Aping ngamin adito'y likudam tinangipaluganam kanya. Kay, at tangarod kargak, mate. Imbag si ka ata makakapit ka. Sa nabalay ta inton agawida. Saan ton asumaplit na ito'y buokaw. Hindi kami nagpapukays. Mapanak ang papintas ko raw. Inton agawida. Nakasilsilang taon to'y straight kan kagurguram abuokaw. Ne, kwartan sa day tabilbilangam. Ay, pagbayad iti kuryente. Addan jay honorarium yo. Naata agisem-isem. Alangan mo't asa anak ang naragsak kat addan kwartata. Inteng. Ay, eksakto la pagbayad iti kuryente. Na, awan lat baryanan. Ay, na eksakto nga rod. Inkanto agbayad Ay ka, pletik ngay nga raw. Eh, libre to. No, ti tricycle ni Kwaraw, ti pagluganam. Eh, jay pagmeriendak ngay. Ay, apa agmerienda ka pa lang? Siyempre mabisinak ang makipila. Ay, na ano sa mun? Mangan kantaw, dito ibalay. Na, awan lat surok na matan. Yung kagbayad itong bigat. Narigat no maputdan ta iti kuryente. Apay, mangrekap kan maray. Na, parituyang. Apay, nagapuam, narabyan ka ba? Ay, kita umot aday tibuok ko maray. Ha? Nay, saanin akulot? Bagay kumatlaan. Straight na straight, maray. Inton bigat. Inton mainitan. Nagsilong to day tibukaw. Ay, makapaapal ka. Ay, wun gayam. Binirok na kadinibadong ka, maray. Saan maut? Maragsakan aday jay, no makita naktanay. Pimenta sa kaun. Ay, pimintas kaya. Mingmingan nak ngamin na. Ay, nasipngat maray. Rumabi ingaminan. Sa nabalay, inton bigat nakto na mingmingan. Sa paek to, ti umay dito'y tersenam. Tapno? Umay ko ipasikat na ito'y na-strike abukaw. Na, Na, nagpintasin ni Tuyang ka. Kasla nagsublay di kinabalasang na ay. Kunak no piminta sa klaim, imubingak pa'y gayam. Kasla kala sweet 16 Tuyang. Kita umanlaeng anya. Nagbalinak pa'y gayam a minor di daday. Pa-street mo mo't kumadag itinagado ako retreat mo. Bay amon ta kurutrit tapi mintasak mo't. Nuadan to ti pagpa-street iti ko retreat. Mapankan to adagos ag pa-street why? Ay kitwan siyak to ti umuna a customer da ba daw? Naglamuyo tin abo. Awo di mo apro-aprosan. Tapay asaan? Agpurpaur. Ay, dakis gayam. Wun, ang mga nuaguro tupay, sayang jay ribo-ribo nga imbayad kaw. Iso adi mo sagsagidang. Marikwanang! Adda akaun! Umay kan mang lukat! Marikwanang! na, ay maray, umay ka gumatang. Saan maray? Umay kulaang ipasikat kini Marikwanang day tibukaw. Ay, Ay, wan, nagpintasan day tabuok mo? straight ko naman. Ay, napan kagayam nagpa-street iti buok mo idi kalman, idi nagudong ka. Wun maray. Ay, manungay timbayad mo iti dayta. Ay, nangina. Nay, aday ka, nariingan ni Marikwanang, luklukatan ng titersena na. Ay, sigurado maray. Apalan na apernay na ito'y bukaw. Charan! Marikwanang! Na, Oh, kita umon na ito'y buok ko ako nak idikalman nga ipasikat ko kan ka. ay na, bagay na atalagaan niya, Marikwanang. Ay, pinapintas na ni Kumari Tatoyang. Ay, kasla ano artista. Nagkuna! Na. Asinot nagkunang agpaiso, Marituyang? Ni badong ka. Maribanang,
Kita man ni kumari tatuyang no pimintas nga agpaisaw. Maray, dakas ti agulbawd. Ibagam ti pundaw, maray. Ay, sa anak lang nga asumungsong bat. Tapno awan ti gumura. Saan mo nga ipapilit a pimintas ka marituyang? Ta saan ka pimintas? Anya? Kinapudno na, imbalas ka. O mapal ka laang ngamin kag. Iso ang makaungat ka. No siyak, sa anak nga umapal, maray. Talaga mo't asaan ka managapal, maribanang. Mapanak man mo't ijay ili. Apay, kalat ang nagdesisyon ka nga agpaili, maribanag. Kunan ni uncle mo, ano siyak daglugan dito'y tricycle mo, libre ka no? Ni Uncle Inteng, libre. Uray si ka, libre man. Ay katwin Ala, itulod na kun ijay ili, tamapanak agbayad iti kuryente. Ay, malugyak manay. Nagkuna amalugi ka, nagado a pasaheros mo. Sa bagay mo't kiti Ala, itulod na kon, tani, deadline ita ti panagbabayad iti kuryente. Ay, naragsak ka ita, paray. Ape anak ko namday ta paray. Agsagsagawisiw ka pay. Pimintas gaya mo ni tuyang ko paray. Pimintas? Wen paray, kasla artistansi ka. Apay ngay. Anya ngay mati inaramid na? Ay kay nagpapintas mo Mabutang ngamin nga isukat ko kay. Anya? Isukat mo pa'y laang mat? Kit mo na, nagbakit gaya man. Hangam itata nagpa-street itibok na. Ay nainlabak man ng kingkwa na paray. Ay imbag taadda kwartayo apagpa-street na itibuok? Ay kitang dan namut anapan nakigapgapas paray. Malah paray, agawid na kaon. Tamapan ko ilutuan ni tuyang kaw. Si kapay ti agluto? Ay kitwin paray. Jak kayat ngay so taglutaw. Tama nga no agkulop man ang buok na. Kapitan, nakitam ka day dagiti umay agputa diti kuryente. Ay sus, delikado dagiti saan nga agbaybayad iti kuryente. Ay sigurado asa anak amaputdan. Ay, uray da kami Ta napan mo nagbayad ni banang iti kuryente mi. Ay nasaya at no kasta. Ay jak ipalubos amaputdan kami iti kuryente. Ay nagrigat no nasipngat ti balay iti rabi Una, kanya kun mabuya ti buksing. Nakaluto ka gaya man ba daw? Wine, agtugaw ka laeng tuyang. Narigatay no agkulop day tabok mau. Sayang di pinagbayad mau. Ay, wun ba daw? Siyak amin ay nagtrabaho dito'y balay. Ay, naggagatan ni Badong ka. Kalpasan namangan ka. Siyak taginaw. Ay, nagmayatan ti kastoy abiyag. Inkantulat ta agbuyan ititibay. Una, ay inton bigat ngay. Anya ti aramida. Sige man, agkuya ko'y wano agida ka nga agmalmalam. Mapanaklangan makiistorya kadagiti ko kumaray. Ijay tersina ni Marikwanang. Una, ijay mo't ti ayuyang may ngagkukumaray. Madalat taking katuyang, no isuday tati kayat mau nga aramiday. Di antim day ta akwaraw. Madlaw ko ti arimpadek na kahit. Antan yan tay, antan naglutaw. Ay, talaga nga dan. Inteng, adakon. Amok Anyat napasamakin ka? Sa bali mo tibok ni Antibanang. Ay ka, tinulad kumataan ni kumarik atuyang. Ay wine, kastamod lang tibok ni Nana Tuyang, Angkal. Ha? Ay. Apay nga'y anak ka nga kamutladitan inteng. Napinta sa kadila una yan. Ay, unan tay, pimintas ka. Mas napimpintas ka ngam ni Nana Tuyang. Anya ti makunam, inteng. Kwaraw, pagsilawang man dagiti bumbilya, makita ka na laing tirupan ni Antim, no? Adda nagbaliwan na. Ay, katwa na. Na. Pagsilawang, Pagsilsilawak, mate. Apay na, awan mo't agsilaw. Ang damat silaw di tabalay datata ba daw? Apay na, ano nga? Saus,
Naputdan kayon samat iti kuryente, Uncle. Naputdan nga. Kasano mapasamak day ta, kano nagbayad ni Antin? Malagip ko di ko na mapanagpapintas. Ay, nagbayad ka ba nang? Nakarikap di pagbayadan. Nakarikap? Apay halidi? Siguro Oh, Iso asaan ako na nagbayad. Ay, nagpa-street aklangan iti buok ko. Sas. Ay, bagay ko kadimot laag. kasano ang makita katawan silaw? Flashlight ako, Uncle. Na, Winaw, jay, di gaslangan na silaw yung tipagsilaw tayo. ay, jak kayak ti digas. Nakapilpili ka, may. Ngumisit ti abot ti agong ko. Makaungungat samot ni Marikwana ang maray. Win nga rod. Apay ngay anak ako silap, may. Apay maray, anya ti basol mikan ka. Damagan nyo pailaan. Ay, awan mo't malagip ko abasol ko. Uray siyak mal. Nagkunakada kayaw ngagpa-street kayo, iti buok. Na, Ha? Dahil day tati basol na. nay. Ha? Pakabasulan mi gayam, papintas ka ma. Ay, kasano nga men, marituyang. Nila ang mat kumarita akwa ng tisaan ang nagpa-street. Iti buok na. Ay, wanan niya. Ay, Marikwanang, ingkamutin agpapintas. Win nagadumot ti kwartam. Iso nga ingkan. Ay, sayang ti kwartak. Ay, kat kukwam nga rodan. At ti umapapal ka na kami. An-anwam ngay, day ta kwarta maray, no saan mo agastusan iti pagpapintas mau. Win nga rod, Marikwanang, ingkakit din. Tada kami kan ni Marituyang timang bantay dito itersinam. Anya? Hay, ingkan maray. Tapno saan ka nga inaldaw nga agap apiras dito itersinam. Apay, Maday? Ay, Maday. Asino nga'y matimayat agumatang no agap apiras abaak ti aglako. Warog, agpaili ka? Wain kagawad. May salangan na pasayros ti ururayag. Intayaw. Hintayaw? Ay, kat aglugan ka na. Ingka siguro aggatang itilako man niya. Mapanak man mo tagpapintas. Ay, tuladam di antibanang kananatuyang. Mas napinpintas pa'y Sige, itulod ka ni di ayan ti pagpapintasan niyaw. Street nga agpay suday ta buok mau, ngam awang kurintita. Ay, uray tapimintasak mo. Apay, adariklamaw? Kasano ang makareklamo ak? Kahit adamat igam mo di talikudam abalunat. Nasaya at tamaw. He, tugot-tugot mo day ta. Di nakto pa impaparlor ide. Agungot kakit di itan. Ay sa anak nga agungot, kunak nga ron. Maragsa ka na, tapimintas ka. Na Di ura awang kuryente ta dito'y balay. agpapada tayon iti buok, kukumaray. Agpapada tayo, apimintas. Ay, imbaglakit din, ta saan tayo nga agkagarupa. Siyaklat tati kapintasan kada tayo at alaw. Ay, Nagkunakan kasi ka ti kapintasan. siyak! Ay, kunak man no siyak ti kapintasan. Nagkunak siyak ti kapintasan. Ayawan man paabak kada tayo. Mala, amin tayo, pimintas. Tapno awan lugay. Awan dakas na, nagpapintas kayo. Ngam di yu liplipatan, di responsibilidad yo iti pagtangan nyo. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.